Orang Indonesia kuih jigli by day parti lay play arpui trip coba belah dat hangte po smith orang ka bak pidon bak hang play banta em ko bakalong mo kani gadi karkum ka allotment hoy chongki symbol ni lembaga election commission hoy yang padio ya kata ka jingti kana henry u symbol pra udai u free symbol uba kanwan ka option ni kong kadi hangi kong ka political party registered political party hoy ini ka registered political party unrecognized mo registered unrecognized party hoy halo tak nongrim yo ni upra uba kanwan ka first option kadi hangi ka party then comes with independent candidate di barangnya skam bak first option ka first preference kadi hangi ti bat kadi belah tikenai kemudian tahu kadang kajing different kajing ya pair ditanya arti kapol registered political party seperti don recognition recognize party mo recognize party di new national party ba job bagi belayo ya ka reserve symbol ya bade ka registered mengi dia tangga registered political party semua on recognize tambah kadon nak jongka provision ka ba mengi rugiyo ya kapan claim you tahu symbol di kaba arpat kadai ka option kadai independent candidate telah mengisu bo in case ngim ya opera tidak bar sim kiwai independent candidate ti kaba so far kamo itip mata kanika VPP kadai the only registered political party for state kau mentah kanika junction kaba di jongka election kan ti kata ka masuk apa